enti asora won ye nswankyerani no won ye gbalengba no enti na ma gbalengwa agie gine mu no ye frɛ bibi gbalengba gbalengba no ene ye nswankyerane mbetim di asere na ama osisi ya ubehuru atwa kansem mbetim ama ade bi abo wesi bi ubeka ka se wo nanamu eye bayifo wo nanano so beba be kasa me ye bayifo ampa abra wonye bayifo ayibra wonye bayifo eye gbalengba na ye adwuma acha se eye miracle se koso won sore nnem ebinum kan na me ye bayifo na ma yesi makunipa sei ni nyina nya ade yankopon menua hwe ye ka asofofo ya asema ade beche me minimum music pa because omo bam ho me no omo di nkomo pa omo ba ho me di nkomo pa hwe asoro bia yen sankyerene bia nipa nim na woni mukoduru asoro ho na asoro nkwara na omo hihye ties no we no ono so abetena won kyete se ono so ya asoro ba church member o soro ya na no de aponkyerene ato bag so sa na wakwa ka kyere ne master ne se won wasimasi we media adwuma di no asimasi we adwuma di so sa enti no te ho na wa frɛ ensha wo sada ne da wonya ebre eje adwati nsema yede ebesom mo o tumaji eche kasafidie ye eso na ebusuafo ene de ya bebepie mo ewo eye agona an na ye baya na kyese ne eye nsem a ekoso yi a wanunti ena ama ye tutu ya na mo bebepie mo ewo ahano mo ese na ebusua obeka ya be na watwi ye etwa mu no wura ne na watwi mienu mu na kyese enioma ene na ma be fontentan fidie eso echire mu na kyese ye papa Reverend Kwakubofo ni jata 1 an beto abonten se wasanso akwa ware eye wo ba foforo a chese enyo ba bia se eye abaya wogina ye edema Ghana Most Beautiful that was in 2014 basi wono ena wakwa ware no na no na eye papa ba abonten wode nchire mu atudwa wochem se ye Ghana for den na me Kwakubofo mayemo a chese mpesa monya na monsemi sa na chese mo se ye mpesa mo ye na monse ma asore mudi mkosi na 2 TV ena whatever no for no nipa moja woyese say die Ghana for person wo momfa enwura eye na ware mu enfa enka ho debida enya de so obefa eye na yire kwansiara achi na obekwa akware wo ba foforo krampo asanso ede aka ho no na binum nso hu ne se ne nsore ni nyina krampo no wasan atoto eye emuna busuafo enne ensam no yebedomu esukona mametwa me ho ye ba ye di mu kyemu aba abebesom Yona abusuafo sade ensem no etienti yabapie mu anache se ye baya ankasa ya papa eye nana asetena pa ai ne hono ma nache se ye ne no eba ababetwetwe eye enkomo na ye ho aduro nso so ede aka ho isan se abrabo na wonamu no wudidi a wo kwa wo ba nache se nyoma binum so edokro wo nipadua ma hu behia se wo benya eye ayaresa ede afrim nana ye mo akwaba yo meje so too much TV bibia bokro too much like you say bibia ye too much enti double enya haya nshira sa nya double sa nya menshira mo na afida ebebai na internet bia TV station bia na use too much international UK bia na una brochire for na boma baso pa kesa adwuma pa mo yenti unya de to pe asema ebesi bia no obehu ntimiso ma bia me pono se ene media bia kura no oba me ho a nkoma yete se edi yebedi kama tenyamembo na we di nana yeda aye wase na we di abrewa yipuma kwem na chese kwanda ho se yedi nkomo no ehhehye eye eso ye papa Reverend Obofo na September to abonten se chese waware ma dodo na se an second wife ono ade nanum to ababetudwa se nokure bia enimo na nkrofo na pese wo monye na wo monse eye na ware kwan ya Ghana fo binum ebo ewura nkrofo aware mu pese wo monse no ede na betimi aka ede afa ho yo ya ye sunsum nipa idea bibia besi bia edikasi sunsum okay se wo yar kra obete se metiya meya me yafunu ya meya kakra na ba west enti ya ye sunsum nipa idea asema a woka na bia no enye no kore sunsum de mo wonam anim de omo ni sunsum no waware mienu asi wo sunsum mienu sonsa enti Ghana for obo se de omunim sunsum no obo se na we aka na ekoka mpre enti munyina moto se obetwa asande na obetwa asan kanye sa aware mienu de waware dada
me asetena pa hena ka no ontimi mambe challenge me enso wa beka se won wa ano kaka ayese se basa na eguna adwuma ba wadika guna adwuma ndada chese o ye nyame nipa ye wode nyame nipa ye na ye wode o ye busumfo oye na ye wodunsini dia o ye sonsa anti se o ka se o kan nyina bomu a wo ye trofo sonsa wono so pese o kan nyina bom sa hindie na wudia etise wudia hindie se nyame asem na wo ka ese wo ka nya hindie no nyame asem na nyina ekoye tise baako because odi hene a o ka no kore sonsa untwa kontompo sonsa anti no o ka nyame asem so a kontompo ni ho sonsa anti ya akoye se ese enso de bomu a baabi no obedi tro obemo wadwuma akochi na hindie na wajede kan ni nyame dwuma no adabi se tumi no utimi kita tumi mi no mane nyebe se che baako che na baako de me no ka wo yesunsum nipa a wote sunsum ase na se wote wiase ase na se wote kasa ne no ohu se baako ekoni se waware yire mienu untimi ndo mu nyina ye pe obedo baako che na baako enti se baako pegya che na baako nta da se na so no be kofom na hindi na pegya na se hindi no be kofom na pegya na che se nsema ya titi ebinumo kase ane na asori wagu ne nsori ne ebetimi abase ansori betimi agu na ne dia pegya me se ebetimi agu won se wo ware mienu wo ye hina obetimi aware bebiri ba sofo de ye baako sonza enti no de be ye bi oba ware bi aka ho enti ahindi no be koso enti na che se ho no so nyame dwuma o de se na ni so ene so be kofom sonza na ahindie mu ne ehu sa ya na ayese ye mu ye nnuro ne nnoma bi ede ma eye wo mo no no ya na no kure bi wo ho no mahemfo omo ba mu adunsifo ho bebepe bibia na no kure wa ma wakunyo no timitena se eno so because akunyo na obetra se no ankasa no eno ye tumi gise wo sare nya tumi so de ka ho na wo be ka asem na ya adwuma ete se wo ye malam enya kreshofo nko wo ye malam na wo di nipa mu atima ete se wo nya ilimi ya kasa ilimi na wo benya ade a membe ba ka kiro menua ba ade weti sei na wagye atum na se me pa achew na ya adwuma sonza enti se wanya sa ade no a sonza andi a oso obi wo hokora na okọ asọrọ no okọ otimi se nkwase adwuma na omoye no asaboni niema boni ka joking boni na omoye enfanya me kwaso na nipa eba enti ojimu kura na eba sonza wagye ilimi no watete ne ketere maso enti asebo baka bia ye nkwasa asem kura udi ogitum ensori abehu nipa twa wo ho na eye de wo maye asor papa no ode bible be kan asem nipa mbumfa so sa odi ma matadis na se roman omonye sese omoye crusade na se bin sori abai sonsa sori abai no mso ye crusade ukwa obehu obi apensenkyerene senkyerene uba te se ka ndroi we wa ye senkyerene kra nipa nim se waduru no ya son dem kyerɛ no enso na ya adwuma pa odi ya no obehu adwuma sonsa enti asori a won ye senkyerene no won ye gbalangba no ntina ma gbalangwa agye agine mu no ye fere bibi gbalangba no ene ye senkyerene mbetim di asere na ama osisi ya ubehuru atwa kansem mbetim ama ade bi abo wesi bi ubeka ka se wo nanamu ye bayifo wo nanano so beba be kasa me ye bayifo ampa abra wonye bayifo ayibra wonye bayifo gbalangba no ye adwuma acha se ye miracle se koso won sore nnem ebinum kan na me ye bayifo na ma ye se makunipa sei ni nyina nya agurade yankopon menua hwe ye ka asofofo ya asema ade beche me minimum secret pa because omo bam ho me no omo di nkomo pa me di nkomo pa hwe asoro bia yen sankyerene bia nipa nim na woni mukoduru asoro ho na asoro nkwara na omo hihye ties no we no ono so abetena won chete se ono so ya asoro ba church member o soro ya na no de aponkyerene ya to bag so sa na wakwa ka kire ne master ne se won wasimasi we media adwuma di no asimasi we adwuma di so sa enti no te ho na wafre so sa no wa ba be gina ho na o se o bag no wo ba no bag no o ma ye niema bi amana betom ponkyerani dam wo so ba wo hu se ponkyerani no wa yi a kire
wa biem na ponchira ni dam so for enye no kora enye yo si biem ma hwɛ ko biem obebia na dam wo de adwuma diw wo hwɛ me donya me okunu akɔhoma ofie wa adwuma nyina obeto ne nyina de abrɛ no sɛ sa enso na ya hihye na amahihye adwuma de ma ho enti nkora no na hihye adwuma enti o ma adwuma no bebre mi tibika sɛ o munya bebre no nya nyame kwan no sɛ sa enti no me nua no de won de susumu de wa wara wie aye ne ho ade nyina wie ye nyina ye nim sɛ wa wara wie o pa ade me ko mo fa nsan ho ebeba life ebeba to abonten Ghana for yan fan yan kasem ko yan nu sinu no ne ya haba ne nyina kasa kire enti Ghana for be kasa asai na aye no obeduru asa na beye na ya nana o kan sasa so for ba ho na je se wo mo ba enum ndro ye gugu he bi no mo de he na wo mo ba ebebe gi bie didi eye wo mo dwuma no ndro na o mo ba no o mo ba o mo gi ndro bebere ama ya bo mo ndro bebere na enu de kura ya na nya bone because ndro amede ma mo nyina no eye tame ya wu soap ene oil ne niam na amede ma mo na eno o mo de boa enu de kura de ka nya bone so nza bete bi mu subtimi ba no so nipa asimasi we o sika pa o America me pese obo na me de krado we etum man sonza enti eba sa na unim bia mebi na waye so waji nipa ho niam nyina enti ama Ghana so fofo nyina maji me krado krado nyina enti wa wo pe no frɛ me na me yenhwehwemu na ye no kore de a na ma ye de ama beta enya no kora na majai because ma hu se o mu didi bone koso nti maji asofo mo de krado ya adwuma nyina obekọ mde o mo hwe mde o mo nim krado o mo de ama o mo bebere o mo nim nti ukọ na o se krado a ye fake na o de ma maji me krado mo nyina nti san etie nti me number na da so no e 055 9568114 nti no me nu obofo de o hwe me sisi a so opese o hu se nyame adwuma na oba ya o hwe so ye nyame adwuma no o hu se ahindie no so a ondi na hindi no na adwuma mienu hihye baako koso kyane baako anti sanity yo na dade eye enura ewa hanom ye ye dodo no ye hunu se wodi ayi bia baba besi hanom se ye spray o se ye den o ye den na ye akase we wo we no ye de France o dware te said de obi wo ho a na ne kwan nyina sisi ya sisi adwuma bia wo ye bia sisi first na niam koyie ma no ba sisi asisi nti ono no ye ma no we bi na wa dware o dware a ne kwan nyina bebie ama no san etia na no ye ba ne say sa apam ahonhom bone nyina sa ahonhom ne ba wo life ma na sisi wo kwan bebre sa na we de obekan we kakra ma me okay Dr. Rama stop evil soap enti we su no yemfa ne se abronsamfo ne baifo mo hawa we na ye de stop bibia na chese wade wo ho san etie na we su ho kan we mam kakra ye baking aljani evil spirit incense arigin ne chese motia na se ni bonefo ekona efere jinni nti ya Arabic no efere jinni ya motia nti no a Hawaii si obi so motia tim gina obi so na chese ne niam anko yie bibia obo ye bia na ye basa aye se sunsumbɔ ne awar no obehu na one ba ma da bia o ye ba ma so ohu se one ba da na ne nyina ne da ye mu no oba bi kura wo ade be china na ase nyina afɔ na ye se one be ma da ejini ne ye sa ye se pam ye sa bibia obo ye bia nye marriage no san etie na we su wo ho pacho kan we kakra okay good luck herbal oil we su di omope American lotto ene yemfa se game no na se lotto Ghana kura no unya we bia ebiti yes commerce almost coming crop sanity bibia no unya we bia lack ne beba obi a wo bu no ntade ntina mama wo mo kwan mo mutimi di bu nkrofo wa ya de pa nyame nhira de ma omoma kwan wo se ye nanam de o gold ho pa na mrofo no ebe fire sonza enti maybe kura obebusa me say bia ye penti na ye ma sonza omo so penti na omo request say bia ye pewe enti enye adwuma insanity obe
o ma be sisa go nti wo se enso ye pe kwan bi so ne ye ye fa chafa firi omo se nti enya bone bia sanity nti eno sanity nti sas kama fo no me nkase de omo ye na e bone because broni ni na pe because ma be say gold nyina ai de ko wo be ka na Ghana for say ye na namo na pe na de ma omo nti omo so na pe na omo yere omo so request de omo pe na ye so ye nti bone bia nim nti pacho we so hwe mam kakra bi ene we so ye breast firming cream so mana bi wo ho a no fo kama na wo de sira na ye kama okunu ni na wani age because we are sanity because be ma de so hunu wo yire na wani age anti no ete se bibia koso kama na wo de aye ho kama ba eni kwa se uja ho basa okunu ba kofa obi so sa bia wo boa okunu wa abrabom pa ba de wo ye nti no wanye obekọ kofa obi edide wo de boa no de breast firming you obi a wawo awia ne nufo atie ego no so tumi oh yes I be hihye kama na ye kama na ankoma na good morning and I say good afternoon ansini trase on the one the bema chia onya yi ya na atiagu memma no so bi ho mpese omode omuti na no mo sasa no na kakra chino emboa saka ya na de wontimi so enti sanity enti kana we so kakra ma we so ye garbage ai chese no so no edi ni juma we no ti se obi opesika kwan won se sika wo ho so za obi opesika kwan sanity bi wo ho a se bi won ye sori ye na sika to ne sem kura na hye bibi obe bia na ya basa nti onu hia we onya adware pe mo se na sika na ebie kwan pa no na ahoto abafie anti sanity na we so ho we mbacho covenant breaker oil obi wo ho a o court case obi wo so a obi gine sika on pese odi o ma no obi wo ho a o de usika ma obi no o kwagia na ada ne tokwa obi wo ho o tifiem na nsem fiefo no kora tano obi kora wo adwumam na adwumafo no tan no nti unya we a wo be break bibia na sa court case kura na ori a wo be break sanity court case na woni nipa na nya na wo de anointing on you we esra nyankopon mpacho kan we mam yeah we so your confusion oil so ya ti so obi wo de ba koduru abruchi na sa Ghana he wa boba bi nwoka wo de na ko school sa boy bia ba gina finisam enya bone bra na me fa confusion tu omuntam ombe kwa prepare mo ma na ko duru court nso za na so obi o wasisi ubia no bra na ndi huduma ma confusion the betiesi bia aba bia juice kakura ti mi inshallah fu na confusion abana sanity because memma no sisi bi wo ha wa ye na yire sapache kama na wono de one day no aba ba gia finisam obi wo so wa hwe ne kunu kama na ba bia ba gia finisam na ye the confusion atumtam ombe kwa ma headache no so omukura gina wono obia ye wad na confusion ni si wo montama bibi omuntimi nye bibi ma ensan ntimi ye dwuma gise obaji ono ankasa omo pam nipa na chew na wo san baji ukunu back na so yira wo gina back sanity asa ya do so me de begu me ba na we so ho okay we so ye kumfa ya kunu ti se obi na brabo asakura brabo na sei no ye de abusuma kotre we na ye dan no kama de ama so won de jiko no acha se bi oye bibia enye nyoma enkoye sanity na we so hwe we kakrama no we ye Dr. Queen Aisha powerful cocoa and waste medicine we no nya sa cocoa we na me donya me se osisim de wo mu nyina Nyankopon tomiti koko no be kunu nyina na wagina wo nan so brane so sa na we su ye HIV and hepatitis B o betima kana kura mangoro HIV hepatitis B medicine no so no HIV no de kura ye kakra na hepatitis B no nyawa ekoso brebo na se brebo no nyina enti wo be wo furu be hono te se onyam no nso na wonyam enti eno ebe se ne wa wode nyina enti eno so nya we a we kuna HIV fo no so mba ye tu ase kura de kudura ma onho ato sanity na ye de si ho ye ni we ne ye de se mana because we different eno so no wo de dware sa na ma lake
na wadwuma sem obi kura hunu na obeto ye obone ya wontimi ye so wote ka mu kura no na saka no be accident ya wo de wokotena ma enya accident won se obi kura wo ho ati bone wura no nya be wura na ode na san asan mu nyina ntu nya adware we ya ba bia obi wura bia no obi wa asan e ma wona ntu we lucky ayipa sanete na daddy we no so ye hu sa se be ma bi a chese we o fa ya da bi de ojina we we no o se we no mema ne on se ba no fire pa sanete ma no o ma na wiase bibia na ontimi fire obejaw ntete se otimi fire yi na otimi pe wasem obu adwuma yi pa ba de one be ma de ntemu no do nyina na yese oba fire yi nyese ogina mu ayo na wasore na se wo ne tra no wo yesa obe ha no obe soro ba no nti we ne ye fire pa na we su wo ho on we asa bazooka pa se cameraman ne hwamia 7 to we dia otutu na rounds na ekosa papa ugina so sa ujamu a sanda tie na on se ade ye mema yawo pa se obewu akwara na wonse na o se ne maame aya na ha mo ye awurade yankopon o na senka ni nyina anya wo na ye oba na dabi na sa no ba no bo adwuma che no enti de se wo be ma no tim bo adwuma na akwara no o he enti se wo yire be hu oba no no say hey da no udin de kwasi o se kwasi o hwe minim se papa no na chese wadu papa de ade sasa na nkwara ne sese ne maame de na chese adwuma ne nkoyi ntete se wo bo adwuma yie be ma de o wiase japade nyina na be ma te se we de wa anya yie de na chese me maka chere me se me Dr. Yakubu Sedu ameto me be ma wu amesum be wu na me te wiase ye den de me bresa de amahwane o se sika no wa ubetimi adibi odi sen na me nko adu an temeti wiase ye den ade se wo je sika no obi dibi na ye de wo yire na be di sika ma na ye de oba be dibi na ye de aka de bi o wato agu se hu sa enti se wo nya sika na se bi wo di na se obi ndibi a hwa na be hu sa ye de obi hu sa ye de enti no wo ti wiase na oba ma wudi a me sire wa wo so wo pe kwa eye nya agro enti be ma de se oba ma na oba ma wa japade no oba ma sana tie we no ye edepo o se we mana se no o se mema no bebere wo ho a okoba ho ati se otafere ho no ye ho adwuma yi na ye de pa jonza na edepo no basa o de no ketere me bo ho a o sore kura na o fa na tade o se me ba blacklist or the what to blacklist no wo frɛ na wonya na biom nso wontimi nka nkyerɛ enti na ye ho enti sana tie e se ba de wonya be ma na wakɔ na wasa ba biom sana tie enti eno so de no enti we su wo ho we su no egiriba nanni we su ho we su wonya bi na wudi na wo bo adwuma inshallah nyakopon timiti ombe hu se wabo adwuma na ye hu yodi bi esiani mu ho no so den na me pacho diabetes so ha me ma men kan kire nkrofo da bi omo ba na diabetes no wo se sisi ayade aba wiase pa diabetes na no because esi kire yade ha nkrofo pa ma omo mema ntimi adwuma nti diabetes no ha adwene pa nti wo hwɛ me a wo abro kire ba bia wo de family number yi na ye WhatsApp keke because Ghana network na enye nti your voice message na on sabe kame na che say media mail ade abrew diabetes edrum nipa no benom no na he na wahu no ye result they won't say diabetes ado we no onya agi amemanduro no onum dade na te say start ya dwuma nti a check 4 days oba ko check no say diabetes na fit so because diabetes ne chiwa ebe mo wa fon to say akwara ebe mo honam na ye mere nti ade twa okura na entimi enya adwuma nti ha adwene papa ebe ba obema nyina no bibia nyina ayekojo to nti diabetes no ha adwene pa nti sana ete na wo ka ade bi so na mebusa eye yodi na esiani mu hono wa ya ade pa wa ho we no mato to no hia pa nti na to no hia de mato no hia na se won se wo ba na wo yire afa ne nati na onenam ho sa na ohuna na wo ankasa no nkwa no ayeta na ye nkwa foforo aba na wani agye kama enti no to no de hia pa bebere kura pese o mo ya na o mo ada so kakra ese won sa na se o da wo no de ne sefafa so enti to no hia ye pa enti wo ya ba na se be woni to no bi na size a wo pe bia no eno an se oto na wo de sra so obo se na aba kama na ane 3940 dabi
we no ye oh dabi we no ye de no ntira ma abhihye o mo agyae mrofoduro no we na because mrofoduro no ma ba ko betima pagya we ya nunsini nti the first one nyina ba ye pepepe nti wo hwe size na wo pe na wagyae na se okunu hwe size na wo pe na mo nyina no mo yere agya entimma ye natural anema wo say nunsini na haban no ene ye natural yi so nsa anti eno de bibia ye pepepepepepe so nsa nti wo de ya ni nyina ba ye kama na ye fe nti wo kunu anase wo yere woni gye ho sa no mema kura yo mema no bi kura peto mema ni bi peto ya wurade so moto da bia sira moto ne omunantu o hye ginsa na pipi ni nyina no sa mema no sha na ya obi kura de futasha no fo na bakama sha ma no bi kura pese o monnom na o mo da ho na o mo nnom kama ebi betimi de asra o mabasa ma abona nsa unantu na bibia ye kama sha we pagya honam ye dua bi a ye fe no sanete enti nua no bi ho ye fe no kuka nua no udua no sia pagya espane we ni uka de ma ya ye mfa haban mba no kamedi haban bi nkura eba de gire beto ba wie no asofofo no nkwara no oboso ma begina na ono so kire sa obekọ na nti sa na omugu mpanyimfo ni mo ase asanete enti sanete enti wa wo hia bi no na wa fre ebusia se de wa wo hunu no emema be hu omo sia ne we de bole de me pani bia no emaya yi chese nnuro ni oyo omo de sresre omo tu yi obi nso so kwabra ni timi to de sra se de wanya nku sra no obewe na chese wa bo ntu be hunu si ye mini abe me ya na se mi kunu chese wa pagya na de wonim na de bia pagya odin kokoduru mpa so a ho na be hu se je okura wa ho de chen eja ye nto aso a we so ho cameraman hwe unya we na won se mema no bebiri wo ho a na je mma no otenkun kakra na ode afa na tenani so ode hyemu a efe na yate akam so wa hu ba na wo su sa ba no so hu ba ma na wo su sa na anigi aba ntia no so because ba ma ba bi ho a pra ba ma so ba ma no mfara nyehwe o hu no miss call kra na ode ato nchen so hu sa antino eya se wo ba wo frɛ ba ma 2 trams na wonfa na ka hu se ankoyi nti ese usesie babi na open kunkwapa na ode ye wase yie na bema no wuru ahemfi ho na ahemfi no wate aka ho nti sana etie nti sana etie nti number no ye 055 nti me number no nana ya kasa bebre ya hunu no bebre na so ye pese ye hunu ni nyina mu ne ye hu se bia wo kasa bia wo ba wo pa wo ne hu nkoni ba awo nsoso no munyi bia na ya awodro pa awodro no bi ni me awodro no bi ni se wonya we bia na se wawo no kura ma na se wo ben ma wawo mba yankopon tumiti awo no beba wa wodi na hye na ni nyina no wonim mema ma no bebre atra mema ho amoma wo nyina si wadinani ato bema so bema no wabruchire wo se mbewaro china mbewa ono ti wabruchire ato no so ama niema bi nkoyie bi chese wanum ndro sa ama na wo kwanyashi so nsa abra ko betima wo enti no mesraw wo ya abayo na otena ho awode ye pa unya se obeduru mfie so na wo ba nyina ye pe na se obeduru mfie so na wo ba ewa adwuma mu na ode ba enti awode ye enti obia awo nkoso ana se bibia mesraw tumirikana bra be fa ya duru bi na oba nso so wontimi nchima nso oba ntimi nchima no so no eno so wo ho ye wo no so aduru wo ho a aduru wo ho a ye betimi de aboa no ba wontimi nchima no ye de mana ebeba na ye mema duru no we ni nyina no won se ye na de woma we pa ena ye de ye woma a mo de wo waduru no na waduru so wo nti wo be ma no wo de srape me se wo be wo ba ne sa ma no mo aka se agye afia broso enti no powerful niema nko na wonu se na helps wo enti ye ma waduru a me se aduru no wo ma ye de waduru ma na that day na wo yusu na anya adwuma frɛ na gi usika because ye aduru no mema aduru no te se wo ye kra na bad onim na sen man bi yusu ya aduru bi okọ adwuma kakakra ko wonya problem ho bai ko sensu o hwe na wo de ko wuram because agina wo kwete ne gina so o pieto na agina wo se enti we yen kwa adwuma sa enti no wo be ya kan wo se wa ye ready na wo be ye sa adwuma no nya sa wanim gu ase a men frese Dr. Yakubu ntina ma wanim gu ase enti me sira wo ye ba so na wo se wo temte aduro we a wo te wa na ho no ye wo hene ye wo hihihihih wan hwe a
wanya wakɔfa boy bi ante sɛ wofa ɛfa na wɔn na ye bre no enya aye bre saa na tie nti mre pam no yɛbɛsa atoa so nti me number ne nie 055 95 na 68114 nti wo a wofa number yi Nyankopɔn tumi te wonsa bɛka me me se me branch ne ba ko wa Ahyiama wokɔ Ahyiama pɛ Zenu Masarachi ebiso wa agona woduru agona post office wa bowura ho wokɔ Tamale so me wo regional office na chi Sunwan so me wo Sunwan Sutereng ba bia soja fon tututu no enam se adwuma panti ya ekira kwan bibia sana asamnete nana yebeda yewasina ebusuafa ye asetina pahene na ye ne no aba betwetwen ye nkomo no ma yehunu se ye papa reverend obofo de je se aware mienu no akoso wo hunhun mu awia enisa na wontimi nsum awura no mienu nte ye de aba ko begu ba ko nsusu ebegina se ida se ye ni din ebehweta na asori ebegu ana se wobema na asori na gina na ni din no so ebekofom na je se busua ensem no aha ene edi ese waje no so bet me there your comment section, like your videos, na share on all the social media platforms as media and Ekuya Sikapa Makram.